Okay, dito nga root iti sonata. Sagot mo kini Ading Karen. Kung ka na-fix sa background ko. Ayan. Ayan. Medyo nakapsot. Ayan. Ading Karen Kariaga Caro of Luna Quirino Isabela kat kada agsurat po ada maalan na mabasi nga 500 pesos kanyami nagkapula ang kanyami apo nga inted na kiti sponsors tayo DJ kabangibang nga ili ko na malanginan apo nga abroad apo da kiti sponsors tayo kat Ading Karen, you may claim your prize or no kaya mo load mabali mo lang nga load when no cash prize nga alaam nga madayo mo da Quirino Isabela. Ay, na nga ba gayam? Once again, kini Blessy Labitoria of Nagasikan, Santiago City. Mabalin mo nga laan dito yung stasyon DJ Premium nga Avon pack. Kat magipakita ka lang ti pamanagnak nga si kani Blessy. It can be ID, voters ID. ID, uno pamanag. Basta ato yung number nga dito may pakitang data nga cellphone nga dito yung number mo. Mabalin mo nga laan dito yung kadagati staff nga babati dito yung Sweet Radio. Heritage Building, 3rd floor. Yeah. Agita dadungo pa yung nga pangablaw. Naimbagngal daw yung Manong Felix kin Kuya JM Pastor, addicted Karruba Yo Isoda. Kablawak man nagiti relatives ko sa Saudi Arabia. Laino Arconado, Burgos, Velasco, Ferrer Family. Request gaputi Facebook. Amo ba siya kanta? Amok dito ang kanta ng from Harlem Boy, Lay. Lay of Ranyaga Isabela. Sige pa'y basit pa'y. Dua pa'y nga greetings. Agor ka. Good PM DJ, great kumanda ka jagrara up nga Isoda Elong, Ruben, talaga mo. Making, Naning, Mayang kan Isoda Aminen. Thanks DJ. Apo. Ni Mary Jane de Guzman da ito kablaawan nak mamot kabagis na bayag kun nga orayon kunanamot ni kabagis Mary Jane na Cristobal de Guzman of Bugalion proper nga mama ni Jam. Okay, good afternoon kay kakabagis kan kadikiti iso amonin nga dita aglawlaw mudan ni Kapsat Judith amo nga aging inisam kay nga duwat at good afternoon kada kayo. Si Kapay. Dundum magda nga taga di kaopisinaan tayo. Kung karamad. Sige, siya man lang nan. Sa dito, ikablaawak man manong ni Doc Derek Vizcara, itiin na pa nagkasangay itang aldaw July 17. Request song Happy Birthday. Birthday gayam ni Doc Derek Vizcara. Happy birthday kay Kabalong from FDD family. Yes. Kat may sabi nga pa premyo ti income ipadawat for 300 peso load. Papugto kami manan. Agpapugto kami. Iti title of this song. Nalakalaang dito yung sonata apo. Amok nga amoy dito yung sonata. Kaya lang iti birbiro kami. At iti nagan na address and title of the song. So i-ready yun da kita cellphone nyo. Iyapan yun iti 0926-7620944. Kat pugtuan yun dito yung sonata. Ti mo na makapugto. 300 peso load right away. Dahil ito yan di sonata. Pugtuan nyo. Pukaw kansa. Nagbanagwet laeng day di ayan tinagtagi bita iti nabaybayag intas sinaluwadan tapnon di mawaswas daytoy tinapili alda unak nuang gasan apan nakatumpay ti arapaan kariken sa patang ading tumauma. We have a winner!
Agragsak tan ngarut ket inta danggayan na dawak kagasatan. Kukwa mong tuy pusok pararwa kendrik naginggan at panumpalan. Ikarkararat ka tiyabuan na marswangain na kasalwadan. Tatapnuwag na yung samit na yan at aldaw masangwanan. Yawat ko tuy bagik kararwa kendrik nagtasiksikan tiagayuan. Usok ti ikutang magraman tuy biyak kuway at akapupudnuan. Pag pinuligan tatirigat kenam ay nga intakalak aman. Kaagmay may satan kitintuwag sinauray ka anuman. And our winner is Pani de Vera of Ramon Isabela with the title na Kawar ni Ayat. Congratulations. Ako nagpartak na si Pumpa. Introduction na pa naging sonata kat amo na nga dagosan. Congratulations ka, Pani de Vera of Ramon. Agragsak tan ngarut ket inta danggayan na dawak kagasatan. Kukwa mong tuy pusok kararwa kendrik naginggan at panampalan. Ikarkararat tatiabuan na maswangain na kasalwadan. Tatapnuwag na yun samput niyan ayat. Samput karumot. Anyamatan. Yawat ko tuy bagik kararwa kendrik nagtasiksikan tiagayuan. Pusok ti ikot ang magraman tuy biyak kuway at akapupunuan. Pag pinuligan tatirigat kenam ay nga intakalak aman. Taagmay may satan ket tintuwag sinauray ka anuman. Taagmay may satan ket tintuwag sinauray ka anuman. Matir-tiriter mertaboses mo balong. Ano dyan bagang? Samot. Tatagayim samot tatanga saon. Okay. Good afternoon kano kini ako ka ada pegayim si ada mo pugto dito yung cellphone ko kung mga nabasa ta di official text line 1 kat kuno ni manang ko nga Regina gor ka ayan na dati message nan good afternoon kano kini Dali nga at pampantay di pistona napintas nga Dali data Dali manabat of Ramon ni Lisel sa Santiago. Simple lang ti ipagam ading ko ha kung kuna na mo dito yan nga kung na ni agding tingig kami ingkabit mi iti sound system deto'y radyo mi iso nga nakapigpigisan na apaw expectare na kano awang kano makapugtutot tayo di jinti sonata nga apo nalalaing iti listeners tayo mananggo amok nga aduti makaamudita nga sonata. Ayan, once again to bless si La Victoria may mulaan dito Avon gift pack mo dito. Okay, from Nagasikan Santiago City. Nagadua po ti ana Nagadute. Good afternoon to Kapsat Cathy Salvador of Hilo kanong mo deje hanga Hilo tanga Hilo ko. Hilo Hawaii. Hilo ko na po deje nagtugtugan tanga na uding nga taga Hawaii. Oh, it's Hilo, it's not Hilo kung kuna naman. Oh. Ayan. Hilo because nakakahilo. Good afternoon kin Kapsat Cathy. Sino pa ya? Rhea Dakanay, kita Manang Marieta, Romano Lavo, and apo nagadungan ako online ni Ading Venus Phoebe Mendaros of Singapore. Ayan, sino pa ya dagiti barbaro nga nagan. Ni manang ko nagpagreet ito yung din namot imbaga no nya ti sino ti igreet ta. Basta ko na nang wala ta ditoy modero ni correct. Arigato gozaimasu. Welina nail salon no Sutafu to Yung Yuin. Mamaya ko na isisend yung names doon na lang sa last part kami kung na ay ito nagpakada tanto siguro sana ibaga ni manang ko digiteya kablaawan na. And once again ETFDD kat worldwide and we have 44 listeners as of now all over the globe. Ayan iso nga pirmi nga nagmayat apo kat agad man dadto mga request kung na dito ay anak ko, kung na medyo dati, medyo nalita yung anak ko.
Through the years man, kan taum, dedicated ka naman ng Kularina Flores, kan aminin nga taga Canada from Ninang Avelina Bartolome. Wow. Kung na iso nga kantain taman tayo through the years, kan aminin nga taga Bliss, ayan, headed by my Ninong Gilbert. Tinaray na di lyrics, awang amin di lyrics mi dito'y partakang balong. Through the years, okay? Tayo ito yung arudan. Isunata mi, para kada kayo dito Canada. Manang Larina, thank you very much sa dakalat to'y likodan ti FDD mat. Ayan. Barbaro pa ila di CD kat gimatang nga dagoson. Isunata first nga client may gimatang ti CD. Isunata kati ang pay CD na apo, gumatang kayon. Ayan. Tayo ito yung arud. When you weren't there, when I didn't care for anyone but you, I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. You never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you through the years. I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I'm staying right here with you. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. As when you taught me everything I know. Can't imagine needing someone so, but through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Sikat. Buwana. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years I never had a doubt. We'd always work things out. I've learned what love's about by loving you through the years. Through the years, you never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years.
Kasi ka tayo yung last part. Nalipatan ka na. Oh, imasi mong amdi ang salasala dito suwi niya. Ba't ni sala dito? Okay, may isa pa yung request. Request apo ni Manang kung Regina. Digiti umasasok ti Manen. They asked me how I knew my true love was true. Reply something inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love the blind. You must realize smoke gets in your eyes. So a child, the man I really love, to think they could tell my today my love has flown away. I am without my love. Now laughing friends to mine, tears I cannot hide. Lovely flame dies, smoke is in your eyes. Smoke is in your eyes. Apo, awam mo niya magdidikaduahon. Ayam mo balong. Apo niya kamuton. May sakit nga nagdungdung apo para kinimanan ko dito ng Regina de la Cruz ng isot sponsor tayo tata with our Avon gift pack. Hello ate. Agor ka tayo background ko napananan. Dahil takot kung kunak napanan. Sika mo kami pinanaman na. Bakit ipartakam? Dagor ka tabi. Ay, naglungkot. Awa mo da jay pita. Kas ano ka na masa mo nagdingding di consume mo? Jerwar. Okay, that's hindi radya. Sa maling nga talaga. Nagling ka. Ay, kasi siyempre apil makaya kaya itilubong iti musika mo. Agar arreglo, agar aramid tinilis. Once again natin, alay. Apo eh. Once again, apo, no daman karagsakan ka iti FDD apo, awan sa bali no dagiti pamilyami. Ayan. Kaya ni Manong ko Felicia, apo piman oreno agpad pa beauty DJ abroad kat agdingding agtatakag ko na agpakabil ka no iso na ti kuri matmat kita man lang iti science tataan na. Ay kat expectar ito no sumang pa ni Manang ko aga masulit to ti kasangsangunan dati tugmot ng ti kuri matmat na. Ate. Agor ka. Wala na eh. Kablawak man dagiti amin nga dumdumeg dito Ramon Public Market. Ayan. Kandita Barangay Villa Carmen.
Lakay Balong. Apo, amo Ay, ni Tito Balong. Valentino. P. Pastor Rodriguez of Public Market Ramon Isabela kat apo naman minsan ka tumawag kanto tano sinuti agdindi kita kay kantaman ti premyo ita public wala kat hello ate ko hello ate ko na namot ay insend dala ang kinimanang darling daddy nga message isong nga kunada hello ate agdindingig nakmet on air da ko yang Felix Ken Balong John Mark jak mo ko online ditoy chat ate regards to sa kanila at lahat ng FDT stakeholders more power God bless sa ating lahat enjoy ko na ni Sonia Castillo Santiago of Italy. The request dito Good PM for the Kaduo, pakigreet man amin nga taga GSO, General Service Office, ken MPDC, kastamot iti budget. Salamat ko na ni Kabsat. Ay, ni Ma'am Adel. Bulataw ni Apo katugangam sa day. Ano tawag dyan? Ini Mama. Ni Mama, ni Adel. Ada tangatan ni film. Api film tawag mo kanyan, awon lati ka sweet mo mo to. Anang ay garot, Bebe Labs. Bebe Labs. Ay! Okay, good afternoon. Wow, one of my old favorite napintas nga ding genti songs is with my movable mini speakers kuna namo ni Kabsat ni Manang Marieta apo talaga mga naka-speaker isuna di jay London. Wow, together we kuna na di uray naklasumgar kuna naman ni Rhea tatek ang kantaan ta di jay through the years. Beautiful song, Granny Kabsat Kathy. And we have 53 listeners worldwide as of this moment. My goodness. Nagatuta na. Pa-request man tayo kapitana kung na dita. I guess hanak nga ready yung padasin doon sa kantaan. Sige man, may palubos ba? Sige, padasin tayo kantaan. Karaman DJ album ni yes. Kami pengamin nga na practice ko na ito yung apo nga sonata. Wangga Road. Palarangan tan sa latan. Pag sintonado ta. Sika Sika. Sika ti Force Boys. Second voice ka mo second voice. Ngim ori no kasta amo tapno makita dang live may no dati ka malina. Una. Dapat ag sintonado ta basi dito. Ikar igagara ta text.